İşenlerimiz iş dürüstünün aytkanda bu proyektlar bilen endi eser tutala başlabız bizde çünkü ular big kup. No, men hazır ona tartışıp qarayman deb o'tgansin strukturatan tuzuk ettirib. Junior, Tatmedia Junior degan proyektga biz oldindik 3 yil edik. Bu degan aytkanda tatar tilinde video proyektlar, video topshiriqlar ishlab. Mana shu eng qad'iy anlatması. Bulay bu junior bir zo'r masshtabli, chunki bunda bizni redaksiyada yoqimli Tatmediadagi ta'on Salovat ko'piri, Safonto'y ham idil jurnallarida qatnashadi. Alarda Tatmedia Junior uchun proyektlar ishlar, har kishi o'zining auditoriyasi uchun proyekt turmushga oshiradi. Ular borasida bizning YouTube kanalida o'rnashtiriladi. Shunday VKontakteda o'rnashtiriladi. Ya'ni biz internetda tatar tilli kontentni orttirishga ko'p kuch qo'ydik, sarf etamiz. Bugungi kunda da shuni davom etamiz. Lekin yil sayin bizning Tatmedia Junior qismlaridagi maqsadlar o'zgarib turadi deb aytganda. Masalan, birinchi yilni 3 yil biz uni boshlaganda biz degan boshqaruvchi olarak video ishlovda, video productionda birinchi olimlardan ishlaydik. Ham shuning uchun birinchi yil bizning uchun zo'r ko'lamda qaraganda bizning maqsadimiz bu video tushirishga o'rganish edi. Biz uni boshqarib chiqdik deb o'ylayman. Birinchi yilni Tatmedia Junior yolg'ishmasam 580 soatlik video topshiriq ishladi. Bu 33 proyekt degan so'z. 33 proyekt yıl davamında işlenildi. Bir yıl davamında xabar vasıtalar bizim YouTube kanallarda barlığı 20'ye yakın YouTube kanalı var. Mesela yakınlık kırkıda ayrım bizim 5 kanalımız var YouTube'da. Hem şu 5 kanalının her birisinde 2'şer proyekt var topşurular diye etkiledi. Hem şu topşuruların bir neçe çıkarılışı şöyle ettirip toplasam sonlarını uzunsunlar deyip çıkar. Birinci yılını şahitleri biz video production bilen şöyle videolar düşürdük. İkinci yılını biz indi kubrak продвижение diye etkiledi. Dürüstlerde ikinci yılını biz işledik studentlar bilen, işledik kadrlar bilen. Şuvay video düşürü devam etti. Video düşürüldü. Şuna üstebe tamam bizim global maksatımız olarak geldi. O kadrlar bilen işledi. Yalqın jurnalı mesela uzun yıldan başlap jurnalistika yönelişinde okuşça studentlar bilen ameli praktika alıp bara bizim redaksiyaslarında biz alar bilen türlü videolar düşürürge öğrenemiz. Alar bizden sınav qarıyorlar, alar bizler yanı proyektler tarafından gitip qarıyorlar. Şu an meşgul etamiz indi eksperimentler yasap. Alar шығар біздің каналда, алар шығар башқа каналlarda. Біздің bu ұшақта көбірек дәрт ояту, яңа өзімізге алмашқа деп етігенде зорлап пафосына алмашқа кадрлар әзірлеу медиа өлкесінде келуші яшьлердің арттыру бұл ұшақтан мақсатымыз. Һәм быйылғы елны енді шушы төп 2 алдағы yılında alıp barılgan işçilikке yönelişke üstü biz indi dağın продвижение деп етегенде duruşa şuşa bizning işçilikni dağın жеелдіруге başlayacağız. Жеелдіру bugündeki flaşlау degan söz. Bu videoların көрсөтүлүшү, videolarda dağında qatnaşan sanını arttırуу, videolarının sıfatlarını arttırır, hem başka bütünsünde öz işini alayındı. Her redaksiya şuay bunu bizi ayıran başkara, hem de yalqın redaksiyası şu maksatını turmuşqa aşırı üçün Chef Blogger degan proyektimizni amalga qo'ydik deb aytsak bo'laydi. Tag'in bir inisiativ etam, video tushiruv davom etiladi. Studentlar bilan ishlash davom etiladi. Ammo tag'in ustma bir yo'nalish bo'ldi endi bizning auditoriya bilan ishlash. Bu Chef Blogger o indi şuay onun başlangıçı Iraklardan keladi. Bugün şuay yanları bu söz. TikTok zamanı var ya bir yıl, 2 yıl edek. TikTok zamanında
Biz Label деген проект дебетеген тағам баштап жиберіп қараған ек, қамы оңыштығына киріп кетті. Саны мен аны асылы нәрселерін ғибарат еді. TikTok платформасында татар тілді контент ішлепші блогерларын туплау, лейбл жасау. Лейбл сөзі енді ол бір түркім дебетегенде, бір группа, бір товарный знак дебетегенде. Шәп деген товарный знак болдыру. Благосферада, татар благосферасында. Аның үшін біз бірнеше ол уақытқа қазірде популяр блогерлар белән элемтә кіріп, алар татар тілінде татар аудиториясы үшін контент эшләделәр, видеолар төшерделәр, һәм аларны урнаштырып бардылар TikToktагы безнең аккаунтларда. Барлыгы 3 аккаунт безнең бар иде. TikTok бүгенге дә ул эшләп килә, анда видеолар бар, сакланганнар, аларны карыйлар. Бар тик без анда видео алып куя алмыйбыз инде. Чикләргә аркасында дип әйтик. Һәм әлегендә бу максат, бу безнең юнәлеш бүген шәп блогер проекты кысаларында да тормышка ашырыла. Моның да асылында шулай блогларын үстерүче, үстерергә теләгән яшьләргә, яшүсмерләргә ярдәм итү. Бу беренчедән бушка, безнең өчен бернинди дә акча таләп итмибез, акчаны без укучыларыбызга әлеге медиа мәктәптә. Икенчедән монда татар телендә генә түгел бу. Безнең бу проектның тагын бер үзенчәлеге дип әйтик. Моңа кадәр без бүтән проектларыбызны да татар теле белән бәйләсәк, татар телендә генә барлыкка китерергә тырыштык. Шуның белән үзебезне шушы үзенчәлегебез белән үзебезнең позицияләштерсәк, шәп блогерда, монда татар телендә, монда башка телләрдә шәп була. Бу инде быелгы безнең республикада тормышка ашырылган милләтләр, ничек атала безнең мәдәниятләр елы. Күп милләтләр катнашсын өчен Татарстанда татарларга түгел, башка милләтләрнең дә барлыгын танытып, ассызыклап китерү өчен аларның мәдәниятләрен, аларның тарихларын, аларның гомумән гореф-гадәтләрен, тормыш-көнкүрешләрен күрсәтер өчен дә инде бу. Димәк, шул мондагы максатны әйтеп киттем, бу яшь блогерлар әзерләү. Һәм аның тематикасы да инде мине сөйләгәннән килеп чыкты, бу этника, ягъни миллилек. Татарлыкка түгел, миллилек. Башка милләтләр дә монда катнашалар. Һәм шушы проект ул берничә этаптан торачак. Анда бүген беренче этабы башланды, бу катнашучыларны туплау. Безгә теләсә кем безнең бу проектта катнаша ала, бар дигән теләге булсын, кулында телефоны булсын дип әйтгәндә. Һәм без аны шәп иттереп видео төшерүче блогер ясарга сүз бирәбез. Бу беренче этапта шулай иттереп біз туплыйбыз заявкалар, аризалар. Икенче этапта инде турдан-туры эш алып барылачак, мастер-класслар, укыту, ул онлайнда, офлайнда булачак. Һәм өченче этабында инде нәтиҗә чыгару. Шартлыча дип әйтгәндә 3 этапка бүлдек. Һәм ел дәвамында бу барачак. Бу ариза кабул итү этабы, вакытлары ул апрель ахыры, май урталарына кадәр. Алар инде икенче этапка күчәбез әкрен-әкрен. Талгын гына дип әйтгәндә. Әмма заявкалар, аризалар тапшыру шулай кызыклы форматта үткәрергә тырышабыз. Кешеләргә дә ул игътибарын җәлеп итү өчен без районнарга йөрибез. Районнарга һәм шәһәрдәге берничә мәктәпләргә үсмерләр, яшьләр булган җирләрне саклыйбыз инде. Без инде барлык Мамадышка, Казандагы берничә мәктәптә булдык, Түбән Камага барлык дип әйтсәк тә була инде, чөнки шушы бүген иртәгә барабыз без анда. Тагын берничә мәктәп инде безнең берничә район күз уңында тотабыз. Актаныш, Әлмәт, Шаллы, Балтач, Кукмара, менә шул районнарда булып кайтырга безнең планнарыбыз бар. Андагы үсмерләргә бу үзенчә бер күңел ачу чарасы булып торачак. Без анда
блогерлар десанты деп айтсақ та болады. Блогерлардан қайтып түсеміз. Біз анда біздің жиһаздарымыз бар. Сіз оңай айтайын, біз шушы проект үшін алдық махсус жиһаз, бұл қабатталып тұрған кабинка. Блогерларның түп атрибутлары, инструментлары деп айтқанда, ол мотор иттеріп безелген, тышықтан да тыштан да анда кіріп, енді вертикаль видеолар ішіп болады. Енді әзір локация деп айтқанда. Мен шуны алып қайтамыз, аны күлеп қоямыз да, балалар белән, қатнашушылар белән түрлі видеолар ішеміз. Енді шунда оқығанлар көрешектер. Мұндағы блогерларны, кімдер кураторлар болашақ, кімдер алып барашақ дәрістеріні, һәм шулай өзлерінің де енді бірінші видеолар түсіріп, сабақ қарай алашақлар. Кураторлар деп айттым, біздің бар бірнеше куратор, алар бишеу мүмкінде. Бұл шулай қойбірлері аларның шәп, тиктоктағы шәп лейблдан келген біздің блогерлар. Һәм тағын бірнеше яңа блогер үстелді. Һәм аларның да түп өзіншеліктері нәрселерге береді, алар түрлі милеттен. Татар блогері бар, рус блогері бар, мари блогері, крашин блогері, удмурт блогері. Шулай топталғанlar алар, һәм алар бірге әшіп шулай ішләйешектер. Балаларны үйретешектер, балаларға мастер-классларны ұйыштырашақлар, башқа спикерларны шақырашақлар, чөнки алардан тыш біздің федераль көлемдегі яхшы блогерлар, спикерлар да көтілә. Бұл мектепте шылар боларақ жақы қызық болашақ. Мен қатнашушыларға келгенде сіз ғаризаларны bütün kişinin ғаризасын қабыл етесізме? Нидер бір сойлап алу бар ма, нидер критерияларыңыз бар ма? Bütün кişinin de olsağız, мұнда бір клопсы бардыр деп етуім. Біз әліге жиямыз bütün кişinin de ғаризалар, һәм біздің дәрістер офлайн һәм онлайн форматта болашақ. Мәселен, аңлашылар bütün кişide келіп жете алмайды. Һәм біздің анда мәселен 500-1 мың кіші ғариза берейкен, аларына бір күн ішінде бір дәріс өткерілге де ауыр болашақ, аңлашылайын деп. Шоның үшін ғаризаға топланып біткеш, ара түркімдерге бөлініп, қай бір түркім бір күнде мәселен офлайн дәрістер болашақ, қай бірлері екінші күні шол уақыттайын онлайн дәрістерінде қатнашашақ, шолай тіп бүлгер ешекпіз. Біздің үшін ең мүхімі ол нәтижелі. Нәтиже болсын үшін ыңғайлы иттеріп түркімдер топланашақ. Қатнашушыларға келгенде, аларның біз еші 14-тен 20-ге деп қойған едік. Чөнки ғадетте шошы еш аралығында амбициоз блогерлар бұлай, ешшәл шу уақытта бітінде пик деп етеміз, ең жоғары дәрежеде іштетіған блогерлар бұлар. Ләкин ғаризаға келе башлағаш, 20 яштан да үлкеніректерінің тілектері ұянды. Анда 25 яшықтар да бар, 26 яшықтар да бар. Шоның үшін біз әліге 20 яшқа деген шекні арттырдық. Шоңғы қабыл етеміз әліге бүтін яштагілерді де. Енді кішкіне аяқлармен әшән, біз анда 14 яшыққа қадәргілер болса, алар енді башқа яш категориясы, алардан қабыл етмеміз деп етегенде. Үлкеніректерін қабыл етеміз. Әліге шулар, шулар көре квоты һәм соны шексіз қатнаша аласыз. Бары бір нешік болса да, кімнің тілегі бар, мұнда қазанға қайыр келіп жете алмаса да, онлайн дәрістер арқылы өзіне керекті білімдерін тұтпай алашақлар. Һәм біздің мақсатымыз әйел һәр қатнашушы білен индивидуаль дәрежеге барып жетіп ішлерге һәм нашошы үшінші этапта зор фестиваль спойлер бұларға еттімінде аны үшінші этап нәтижелер шығару. Анда енді біз фестиваль дәрежесінде аны өткерге жинабыз. Анда енді бүтін қатнашушыларын да шақырып зор бір бәйрем ұйыштырашақпыз бірінші күннің. Қызық болды деп ойлаймын шоңғы. Бұл әлі біздің өзімізге де бірінші тегі ширқаншық ұйыштыру яғынан да шоңғы түгелгіне шушылар болады деп конкрет етіп бітіріп та болмайдар. Бүтін бір процесста пландар бар, ол мендер бір іш күйләніп қойылған пландар бар, лекін алар өзге әрішет керіп, заңына еқшықтып, башқа түрлерге кетіріп өзгетіп қоя аламыз.
Birinci etapında o arızga kabul etүү bolsa, ikinci etabı anın jey aylarına turı kileşe ol, kakras üyetiğini Rusça. Biz çünkü köp tilli Respublikada yaşayıp saqlaştırып işleyeceğiz. İkinci etabı anın şu dersler bilen belli bulacak, alar online hem offline formatta. Alar jey aylarına turı kileşek, köpüse iyun, iyul hem avgustun bir yartısında. Şu an buraya vakit boyunca da ikinci etap okullar şu vakitte bulacak. Tamam bir etem, okullar offline hem online formatta bulacak. Offline alar köpmeder kişi bizim Tatmeyli'dagi binaga kelip ders alacak. Bizim studiyamiz var, studiyada лекторий бар. Лекциялар өтіп тұрған жер, шулай видео түсіріп тұрған локациялар біздің барғанда аларында көріп кетешектер. Яғни қатысушылар үшін шундай қызыклы тірліктерге есептейбіз дәрістерді. Нәтижелер қашанрақ жасалышамыз? Нәтижелер жасалышақ күз айында. Яғни біз аны октябрь деп тұрабыз. Шул тирелерде ноябрьга қалмасын бұл октябрь тиресі. Енді жай айлары озып, каникуллар бітіп, оқыған кіші оқыға кіріп, енді іш режимға кіріп кеткеш, шул вақытларда өзен өткерешіміз. Октябрь айлары болар. Түгел датысы әліге жоқ. Түгел датысынан бары шошы мектеп дәуірінде хабар етешіміз. Біздің bütün яңалықаны қойып бара тұрғанымыз біздің площадкаларымыз да бар енді. Майданшықтарымыз сақ шеттерде. Ең түп майданшығымыз біздің ВКонтактедағы түркіміміз. Ошылар аталады, шәп блогерлер. Аннары телеграм каналымыз бар. Шәпский канал деп атала. Һәм ютубта, ютубта енді ол уже әзір видеоны қоя тұрған ұялқымның ютуб каналы. Үш түп платформа. Әлбәттә, біздің турында информация, мәлуметлар башқа жерде көрінуі мүмкін. Тек ең официаль һәм ең дұрыс мәлумет шушы каналларда болacak. Менә Мулдис Ротова блогерлык мәктәбе ул айрым фән буларак кабул ителгән хәзер ул яңа замана юнәлешеме, ничек туды бу һәм блогер булыр өчен дә өйрәтү кирәк икән дигән нәтиҗә чыга инде моннан, әйме? Бу блогерлар үзләре дә ничектер өйрәнде микән соң әле? Һәм чыннан да менә блогерлыкка өйрәтү кирәкме ул гомумән, менә ничек саныйсыз? Менә килешәме, бу бик теге бәхәслек һәм индивидуаль дип әйтелгәндә караш. Башы булай әйтер, бүген блогерлык ул медиа коммуникациялар белән турыдан-туры бәйле бер юнәлеш. Ул үсә, ул үзгәрә, ул артып, яңа формаларга керә һәм журналистика һәм медиа коммуникациялар белән ул турыдан-туры көндәшлек итә дип әйтсәң дә була юнәлеш. Блогерларның аудиториясы бик зур, блогерларның барып җитү нәтиҗәсе, эффекты бик югары һәм теге матбугат чарасы белән бер дәрәҗәгә, хәтта алардан кайбер вакытта өстенрәк тә куеп була торган блогерлар бар. Шуның өчен әлеге юнәлешнең үсүе һәм активлашуы һәм аның популяр булуы нормаль күренешендәме, яшь үсмерләр блогерларны күрәләр, алар буласлар килә, алар кебек акча эшләр киләдер инде, чөнки ул инде беренче максат булмаса да мөһим бер блогер булгач, яхшы тормышта яшәп була. Аңа өйрәтү килешәм ул индивидуаль, блогер дигәч, аның инде аслында да шул сүз әйтә. Блогер ул ниндидер бер эштәлекне барлыкка китергән һәм шушы контентны җитештерүче шәхес. Ул шәхес бик популяр блогерлар, аларның индивидуаллыгы бар, аларның тагын булаймы? Һәм әгәр дә без мәктәп дип әйткәндә, шуны куркыныч та бөтен кеше бер төрлегә әверелергә мөмкин бит инде дигән. Ләкин бу стереотип дип уйлыйм, чөнки безнең шәхсән безнең мәктәптә без бирергә тырышабыз инде мотивация өчен әйткәндә, дәрт бирү,
кішіге өзі тілеген юнәлішіні үстеруге ітәргіш беру енді. Бұл башқа блогерлар мисалында алардан көріп, аларның тұрмышларын ишетелгенде нешегалар блогер болғандар, шуларның тарихларын ишетеп, аларның сірлері білен бөлішіп, енді нешек тезірек оңышқа ерішіп бола. Çünkü блогерлық ол контент қанату, ол бітәлі алгоритмлар бітәйтегенде. Техникаға да бараның блогерлықның. Контент, видео жетіштіру бір қай болса, аны башқаларға еріштіру үшін білірі керек әр платформаның нешек ішләуінінде. Алгоритм деп айтады өзіңде. Аларның іші қолдануында білу керек. Шоның үшін мұндағы қатнашушылар, алар бір түрлі болмасына деген деп ойлаймын, шалам қан болай бірге, алар әйткенімше қабатанам енді өзлері тілеген идеяларны тұрмышқа ашыруға үйренішеклер. Алар бұл үйретушілер кібік боларға болашақ деген сөз түгіл. Алар шошы дәріс, шошы мастер-класс алған блогерлардан тәжірибесін көріп, біліп, өзлері аларның бәлкі қаталарын қабатламасы үшін ол бек яқшы мектеп болашақ қамінде алар кебек тиіз, оңышылы етіріп ішлерге үйренішеклер. Үзәрін шәйшәйшеклер, ең мүмкін үзәрін шәйшәйшеклер. Тоғанбір қабатлана біздің әлігі мектептің де өзіне бір темасы бар бетінде, ол этника. Біз енді көрек бұнда миллилікке басында сәға тұрышабыз. Milli kontentin, milli işlerlikteki bloggerlarını sanın arttırığa hesaplıyız. Şu an göremden alanının bulun. Şoşunday bloggerlar keyif şavu bizim için o ikilete muş başlayındı. Tatar bloggerlar, Rus bloggerlar, Umut Marikam, başkalar mümkün tügü. Alar, nişkitler jır büyülen belli bir bloglar mümkünler alar. Özlerin bloglarında tradisiyalar, orjinallikler turunda söylerler mümkünler. Alar, özlerin milli rizıkları turunda söylerler mümkünler. Söylerken de motorikte video düşürürler mümkünler. Kimdir söyleyip, kimdir video düşürür, kimdir yama format oylap taba. Күрсәк, біздің кім бекеш блогерларына күзетіп бара, һәр күн болмаса да бекеш аларның трендлары өзгеріп тұра деп айтқанда. Алар форматлар ойлап табалар, яңа нешегеттер аудиторға барып жетер үшін аудиторға бересін информацияны мәліметіне нешегеттер моториктер беріп бола ойлап табалар деп айтқанда. İştəliklərini özgərtib qarılar özlərinin bloglarında alar bütünsü də izlənüdə, eksperimentlar yasauda hamı normal görünüşünə yaxasa. O blogerlikның anın işigi yox. Bugün bizim məktəb bilən də şekillenmiyor. Biz bir bazı dərəcəsində məlumat bilim. İndi kim tili, ağa tabi üsebletli, devam ederekli özüm işlemler. Alar indi dağın da kübrek үйренішекler, dağın da kübrek tırışacaklar. Hem tırıшу netice bu көп ұшырақта aktivlik bilen beyli. Hamar eksperimentlar yasaup, hamar videolar düşürü, şunun arkalarına zor neticelerle erişim bulaları diye sanıyorum. Türlü kişi, türlü xılıqlı bulayım ve kimdir blogger bulurğa bik de tilese de ama özü uyalışamıyor şuna. Mine şunday kirtelerini de jengirge buluşasınız siz. Elbette, etkenmişe türlü formatlar var betinde. Kim söylerge tilemi, hem özün kusetere tilemi ki videoda o bit ışıyola başka türlü content, başka türlü video. O kameranın buyağında bulup üzetilen iştəlikləri videonu düşürələ. Anar ekranıb bizdə videoda көріне başlarına mümkün. Barısı da etapla baratırған proseslar. Мұнda etkənimşe blogger bulurğa, blogger bulu bitu min videoları kişi tuğu. Blogger ol, mindir faydalı məlumat berüşü şahıs, şuaytır formlaşasak bulalar bu terimində. Özünün akkauntin alıp baratırған,
һәм шушы аккаунтта файдалы мәгълүмат бирә торган кеше, шәхес, инфлюенсер дип әйтегенде. Менә шушы кемдер ялшанлык, кемдер ялып анда, кемдер әле әзер булмаса видеода күренергә, ул башка төрлерәк видеога төшерә ала. Aslında onun boyunca da biz yerden итәчәкбез инде, аның буенча да киңәшләр, дәресләр булачак. Шуңа күрә кем телиме аккаунт, безнең аккаунтны алып барырга, рәхим итегез, безгә килегез һәм без барысында бергәләшеп тормышка чыгачакбыз. Миңа сорыйсы килә, бу проектның дәвамы булыр микән, ничегрәк уйлыйсыз киләчәкне? Киләчәктәме? Мин булсын иде дип телим. Менә алда әйтә башлаган икән, блогерлык бүгенге көндә ул зур үсеш белән бара торган юнәлеш. Аның көн сайын соңгы елларда бик күп социаль шәбәкәләргә барырга килде. Бик күп мәйданчыклар дигән сүз белән блогерларга эшләргә. Әйе, безнең бу соңгы елда әлбәттә шикләүләр дә булды. Шуңа карамастан блогерлык һәм социаль шәбәкәләрнең үсеше туктамады. Барыбер теге әле икенчеме, өченчеме тулкында бу балачак үсешне артка юл дип әйтегенде. Барыбер алга таба гына үсәчәк бу блогерлык. Шуның өчен бу проектның да дәвамын мин күрергә телим. Киләсе елларга исән булып Киләсе елларга аның дәвамын күз алдына китеребез. Планнар бар, аның тормышка ашырылачак. Ничек булыр, аслында аның ел ахырындарак билгеле булачак. Тик менә дәвамын күрәсебез килә һәм ул булыр дип өметләнәм. Җитмәсә безнең ялкынга, юк, җитмәсә дә өстәвенә безнең ялкынга 2024 елда 100 яшь булачак. Һәм шушы уңайдан, шушы безнең юбилейбыз кысаларында да Благосфера блогерлар Татарстан Республикасы федераль пландагы блогерлар белән дә зур бер масштаблы проект тормышка ашырылыр дип өметләнәм. Шуңа күрә моның дәвамы әлбәттә булмыйча калмас. Инди форматта, инди юнәлештә асы инди соңрак билгеле булачак. Сорыйсы килә, менә сез ничә ел дәвамында журналистика өлкәсендә эшләдегез, үзегез дә журналист булдыгыз, баш мөхәррир. Хәзер инде блогерлыклар мәктәбен җитәк тезисендә бу журналистика өлкәсенә, блогерлык өлкәсенә күчү белән ничегрәк булды ул? Аның шиге дә бар бит инде, бер карасаң, яңа белемнәр үзләштерергә туры килдеме? Ничек булды бу менә сезнең үзегез өчен шәхсән? Кызык сорау. Уйланган югы дөресен әйткәндә, шуңа кызыкта бу әйе бит инде башта ничек дип әйтим, якынга килгәнче безнең спорт дигән газетадан мин булмам, журналистика карьерам дип әйтегәндә аны зурлап шулай безнең спорт дигән газетадан башланды. Без аны үзебез чыгардык, шәхси газета иде ул. Универсиада вакытларында журналистикага шунда килдем, шуның аркылы. Аннары интернетта эшләдем, ничәдер ел, һәм дә якында соңгы 5 ел булса инде якында. Һәм барысы да төрле мин эшләгән бөтен җирдә ул төрле аудитория һәм төрле тематика, төрле эштәлектәге интернет газеталар, гади газета, интернет газета һәм менә журнал. Барысы төрлечә. Шуңа күрә һәрберсендә дә яраклашырга да дип әйтмим. Һәрберсенең аудиториясе белән эшләү кызыклы. Шуңа күрә эшләп карыйсың, булай иттереп булган тәҗрибәне кулланып карыйсың, кайбер чакта вообще гомумән эшләми кирәк түгел. Чөнки монда башка аудитория блогерлыкка күчү ул үзеннән-үзе барлыкка килде дип әйтегәндә. Менә безнең якын аудиториясе ул яшәгән батыры түгел инде, алар интернетта утыралар. Күпчелек аудитория интернетта утыра инде. Басмалар белән кызыксынучылар бик теге шикле һәм бик кадерле безнең аудитория. Интернет аудитория, күп кеше интернетта утырганга күрә, һәм бигрәк тә үсмерләр интернетта утырганга күрә, без әлеге юнәлешне интернетны һаман тикшерәбез, һаман аны өйрәнәбез, анда аудитория белән эшләү ысулларын эзлибез, карыйбыз.
блогерлар белән элемтәләр булдыру һәм блогерлар белән эшләү, аларның тәҗрибәсен өйрәнү, аларның аудиториясын үзебезгә тарту, үзебезнең укучыларыбыз иттерү, бу яхшы мәгънәдә инде алардан урлау дип әйтик инде. Алар еллар дәвамында эшләнеп килде, соңгы еллар дәвамында. Һәм менә шушы блогерлык дөньясы дип әйтик инде, ул анда кереп кителде инде үзеннән-үзе. Мин хәзер менә үзем сөйлим, үзем уйланып утырам, чынлап ничек килдек микән без моңа дип. Һәм бу үзеннән шулай килеп чыкты. Блогерлар һәм гомумән блогерлык дөньясын ата-аналарга шулара кирәк, аны башкаларга да күрсәтергә кирәк һәм файдалы итеп кулланырга кирәк дигән фикер шуннан формалашкандыр инде ул. Эшли шулай формалашып, бу мөмкинлек шәп блогер дигән проектка кадәр үсеп җитте. Кызык дөнья, анда көн туган сайын, хәтта көн дәвамында ниндидер яңалык, ниндидер яңа кызыклы трендлар барлыкка килә. Бу үзенчә мәшәкатьле дә инде, чөнки һәр вакытта да гаджет та булырга тиеш, син үзең һәр вакытта да күзәтеп барырга кирәк. Ләкин шуңа карамастан бу кызыклы һәм драйв бирә дип әйтик инде, дәрт бирә. Яңа үрләр ялларга этәрә, бик пафослы әйтелсә дә шулай. Һаман яңалык камтылырга телисең һәм артта калмаска тырышасың үзең әйткәндә, хәтта артта калмыйча гына түгел, ничектер берничә адымга алдан барасы килә. Иртәгә яңаша сәчелеп тәрбияләткә килә икән, без инде уже әзер.